Zoe, kupujemo ili ne? Da. Možeš se okrenuti. Zoja, Asja, što radite? Ja tu pišem, a ja ovdje crtam. Dobro, ko ide sa mnom u dućan? Ja! A gdje su vama maske? Moramo ići u dućan pa moramo staviti maske, znate? A nemamo maske. Nemate maske, a znate što? Ja sam vama kupila jedne jako lijepe maske. Hoćete vidjeti? Da! Dobro, evo vidite, ovo je za Zoju, 3 i ovo je za Asju, 3. Wow! Hoćemo probati? Da! Ajmo da probamo. Ajme, kako su dobre! Super su, mama, ali samo su onakve obične roze. Da. A kakve bi ti maske? Ja bi šarene. Da, ja. Znam! Ajmo ih ukrasiti. Ukrasiti? Da. Ajmo, pokaži, kako ćemo njih ukrasiti? Mama, mi imamo tu puno lijepih naljepnica, a sad ćemo maske ukrašavati sa tim naljepnicama. Stvarno? Da. Što su to smajlići? Da. Super, a što je to? To su bubamarice. Bubamarice. Ajmo probati, ajmo ukrasiti. Ajmo. Prva je ova maska. Kako Meni ćeš je ti nju? prva ova maska. Dobro, kako ćete nju ukrašavati? Evo, prvo sa jedne strane, pa onda sa druge. Može. Koja je se uzela smajlić? Ajmo ovog smajlića. Wow, da vidimo, ovaj smajlić spava ili što? Nije nego ljutio. Ja ću sad uzeti jedan cvjetić. Evo vidi kako Zoe to brzo radi. Zoe ima već 3 cvjetića na jednoj strani, što će biti na drugoj strani. Asja ima lijepu bubamaricu. Ovako. I još jedna bubamarica. Op. Wow, kakva šarena maska kod Asje. O, to Zoe ti ukrašavaš drugu stranu. Da. Evo, ja sam gotova sa prvom maskom. Evo, gledajte. Wow, kakva lijepa. Ima Sa plavi. jedne strane su smajlići, sa druge strane su bubamarice, sa jedne strane su plavi cvjetići, sa druge strane su narančasti cvjetići. Super, hoćeš probati masku? Da. Zoja, super ti maska. Hvala. Niko nema takvu masku. Super, super. Ja ću sad ukrašavati drugu masku. Evo Zoja nama ukrašava drugu masku. I ovo je maska sa bubamaricama. A što će biti na drugoj strani? Bubamarica ovako. Isto bubamarica. I To je još onako jedna. različito. Aha. Onako ista. Znači onako jedna, druga, jedna. Gotovo. Gotova. Zojina druga maska. Da vidimo. Super, Zoja, kakva si ti moderna u ove maske. Ima tu sa svakoj strani po 3 bubamarice, onda po 3 cvjetića i jedan šareni smajl. Jedan šarenko. Šarenko. A da sad vidimo Asinu prvu masku. Wow, Asja predobra. Zoja, vidi kako je ona šarena. Super je. Super. Super. Prvu masku Asja napravila, to je ona. I idemo sad raditi drugu masku. Ovo mi je donijela zubić vila. Ovo mi je ostalo od naljepnica. Pa ćeš ti to iskoristiti za svoju treću masku. Da. Ajmo probati. I Asja. Dobro, ajmo probati. Evo, Asja, vidi što sam ja donijela. Ja sam donijela malo perlica. Hoćemo to iskoristiti za tvoju masku? Da. Može. Evo, gledajte moju treću masku. Zojina treća maska. Super, Zoja, brava, svaka ti čast. Odlična. Prije dobra. Zoja, koja tebi maska najviše se sviđa od ovih 3 koje si ti napravila? Ova.
Ovo sa princezima. Onda kad idemo sada u dućan, koju ćeš ti staviti? Ovu. Aha, ovo prvo. Dobro, okej. Asina druga maska. Asja, odlična, predobra. Puno cvjetića, puno smajlića. Super! Asja, predobra ti je maska. Hvala. Asina treća maska! Asja, tebi je maska sa perlicama. Evo, završili smo naše maske. Mama, jer možemo sad ići u dućan? Sad možemo. Sad kad imamo maske, možemo. Super, ajmo ići. Zoja, jesmo spremne? Da, Imaš lijepu masku. hvala. Super. Asja? I ti imaš super masku. Ništa, idemo u kupovinu. Može? Da. Može? Evo, idemo uzeti salatu. Zoja, ti obožavaš salatu. Da, obožavam. Može. Sad će ona ući. Evo, salata. Salata je gotova. Idemo tražiti lubenicu. Da. Lubenica 4 kune. Lubenicu 4 kune moramo uzeti 2. Jer tata naš jako voli lubenicu I ja. i ti voliš lubenicu. Evo i Asije, reci bok Asija. Jeste vi primijetili da sam ja sad snimila Asiju sama? A, ti si snimala dok mama uzimala lubenicu. Da. Evo sad smo uzeli 2 lubenice i jednu salatu. Idemo dalje. Da. Evo sad ću ja uzeti tjesteninu. Ajde, idi odaberi, molim tebe. Bilo koju. Evo gledajte, uzela sam ovu Karla tjesteninu. Ti si nju uzela jer tebe se sviđa kako ona Da. čudna. Da, baš je onakva čudna. Čudno, takvu još nismo jeli. Da. I ovu šarenu, to mi volimo. Dobro. Zoja, što tražiš? Tražim mesne okruglice. Evo oni. Što smo Evo, uzeli? uzela sam ove pileće pops. Zoja, ajde, idemo sad u drugi dućan. Da! A hoćemo igrati nekakvu igru. Da! A znate što sam ja smislila? Šta? Ja ću sada u košaru uzeti različite stvari, neki dobri, možda neki loši. I onda vi ćete zatvoriti oči i ja ću vas pitati uzimamo ili ne uzimamo. Može! Može? A što ću ja kupiti za našu igru? Da vidimo. Uzet ću ja jedan čips. Ja znam da cure jako vole žvake. Pa ću uzeti jedne žvake. Mogla bi uzeti jedan Kinder Bueno. Ima tu i jedna ledena kava. Uzet ću vanilju. Ovo su bruskete. Bruskete, mi volimo bruskete od sira. Treba meni jedno jako sredstvo za čišćenje. Uzet ću jedan Domestos. Uzet ću pastu za zube. Ovu pastu za zube. Uzet ću jedan gel. Evo uzet ću ovaj sjaj gel. Uzet ću jedne maramice. Jedne vlažne maramice. Ima tu puno stvari za školu. Idem nešto potražiti za Zoju tu. Zoja, ajde, ja sam sve uzela. I sad prva Zoja, ti ćeš se okrenuti i ja ću tebe pitati kupujemo ili ne. Može. I sve što ti odabereš to kupujemo. Može. Zoja, kupujemo ili ne? Da. Da? Dobro, možeš se okrenuti. Ovo je gel za tuš za mamu. Hvala ti Zoja. Znači imamo drugi predmet. To je ovaj predmet. Zoja, kupujemo ili ne? Da. Ok, okreni se. Što je to? Jej, to je kantica. To je kantica za more. Tu ima grablja. Ima Lopatica. Ovo za polivanje. Za polivanje i za pijesak kantica. Jako sam to htjela. Zoja. Znači tu imamo treći predmet. Ovaj. Zoja, kupujemo ili ne? Ne. Ne! Zoja, znaš što je to? Da. To je moja kava. Zoja, sljedeći predmet. Kupujemo ili ne? Da. Dobro, možeš se okrenuti. Ovo je pasta za zube. Moja. Ne, to je moja, za mene i za tato.
sljedeći predmet je ovaj. Zoja, kupujemo ili ne? Ne. Ne. Može? Ok. Ajde, okreni se. Pa i nisam htjela mini. Ovaj predmet, Zoja, Kupujemo ili ne? Kupujemo. Ok, možeš ti okrenuti. Je. Jel tebi se sviđa? Da. Ovo ti je za školu. Da, ovo je na curicu. Zoja, kupujemo ili ne? Ne. 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 Ok, okreni se. To je isto bilo za školu. Imam ja već ovo. Imaš ti olovke? Zoja, kupujemo ili ne? Da. Možeš se okrenuti. Kinder Bueno! Voliš? Da. Baš sam sad htjela jesti. Evo, baš sam sad htjela jesti. Zoja, kupujemo ili ne? Da. Da? Ajde, okreni se. Evo, aj se daj njoj. Zumi, zujez. Evo ti do mjesta, Zoja. Možeš doći kući i početi čišćenje kući. Zoja, bravo, odabrala si svoje stvari i sad Asja. Asja, kupujemo ili ne? Da. Bravo, Je, za moju Asja. sestru. Asja, kupujemo ili ne? Da. Bravo, okreni se. A daj. To su naljepnice za Zoju, za školu. Asja, kupujemo ili ne? Da. To je za tebe. A ja mislim da Zoja ona skužila da to nešto ukusno jer si rekla o njama. Asja, kupujemo ili ne? Da. Opet da. Pa Asja, pa sve da. Asja, sljedeći. Asja, kupujemo ili ne? Kako Asja, da? Da. Opet da. Zato što je rekla njama. Zoja je rekla njama. Asja, kupujemo ili ne? Opet da. To je isto za Zoju, za školu. Kupujemo ili ne? Ne, bravo. Ova ne kupujemo. Asja, i zadnja. Kupujemo ili ne? Opet da. Evo, bravo curi, odigrali smo ovu igru. Sad idemo na blagajnu. Evo cure, bili smo u dućanu. Danas ste izradili predivne maske. Da. I sad idemo kući. Ako vam se svidio naš